Shalom, Yahobu uowai da ama ina batalifuse da omasi batejo aya ya ita Yesu Kristo. Atua lupaso ko da berhuo da tahala ko da ba abono tete mangada ita. Ya palu ka ami wa ibu tete jo aya ya ita Yesu Kristo. Pa omasi lo walangi ama bafa abu sagihi kan di amonipe. Yatu. Minggu tanggal 28 bahwa sekali 2 tahun 2025 maka beruhu tehala murabajura sinuna otu alima ngabua sara ini ngabua ena da ubaso bami hau kami fododogo ipaneta romalilo walana misuno Yehova mi angarefli denia ada mi tune bani habairo walau nia ada mi anuna kenia mi suno ia ena iterele mi jaheli dededa anda kenia pefo mi suno ami batenia anda ni amoni ya omuso tete jangan lui Yehova mi jofu Yehova abo ba abelenia anda boy mi famale wangalui babania mi tere mi jaheli tete anda kenia ni launia tanda anda kenia bapang hukunia taro malinia ya ami mauhu kenunia Abrahamu ya ami mauhu Yakobo ada ni tutuyunia lu kita rumah ada kita ketua Yesu onulo walangi sauri mega mangade mangalu funau bawangan de fahak kedete bapa mahu bawa mater fauri bapa mododo makaromali kubalu da aga fabel lah kuliu ena soha hautu tu basa hautu tu da aga bapa mododo makaromali cuaya pada ke sanolo ke Indonesia otan teman bapa mei fa aboto badete pambanua mudaromali ya ega untuk ke batanda ya tahu ama ina batalifuseni omasi abade jo aya ya ita Yesu Kristo balala bawa auri magulitan ande oya jalua sitobali abula tete sitobali bere bale fa omuso tete balala haleweda babunga bateta babaji fasu ya ita tera mana ibaga soala wa apa begira-ira asese da itu balik berebenu mufun emosi yang negatif alio mufun mukekekeke fatahi batana bedia ireke aku si baik heta mapasake si baik heta babangana sama kalau lagi banyak sekali alasan yang membuat kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Habatola alwa tadun. Berwa ambu fa'abu to badadata. Ta oya wa atogo kira irata. Bagi seisi dededa fa'ani hamadeng. Baca masih ita. Banilau dededa mandeng. Bada apem ia aso keheda wa au badete. Atale dededa batola mana ditanduk ikan rasa gelisah kecewa tergantungku itu akan selalu muncul setiap saat Anda selama letak palalini kira irada balete uleke kheda keke bapa tai sana Anda berada pemberhu makhe ade baju rajuluna otu ali mangawasara irugi unda. Yo o ita ina tahau ke bangi hisa dedeta. Ena ya ita sino banua cuaya
Sila to bali manuania pada Yesus Kristus. Berita oleh fugeeng wafa ebua tete joaya baheda. Si suki basa heli-heli teteta. Pada epipu. Ha baba ahono tete baba mati ke joaya ya ika Yesus Kristus. Tak ila ba omasi lo malangi pamaterenia balala ba orita. Surah jinuna otu alima. Itu netuna he ibisa ba matera lo malangi banuania irau lagi jara ili. Sila te pula ba sila farwi. Da e jinuna da lagi jara ili mela ohe tabula nahia koroisa ba Yerusalem. Ata pahela jinuna ade otu alima ngabasara inu kiful pele lima pasura nga ute sara paja pele ene ngabua walu ibu tingawat wa buluarwa ladune-tune irau negi Israeli wala farailo palagi me alua bawalofo si anerei dan melua ta'u pa fodoro ke lo walagi bata'u yo guna mayo nela yo sefo to bali to tanania to dalam lo walagi si manegay may ifaw ira badano ni siray badano sinoyo yo sabuyo ya ira tera ambek bulu fakhe iroroga ira lo walagi le mirei lo walagi iya ira bahijai ira amma ina patalifu sepepe ni omas sebate jo aya ya Yesus Kristus natapeki bana tahu ke ta osisi balala ba ori daun kicara ini aku tidak pakai era silese patah pam ke bener berwa anau lala ni terera bermelefau tu ba ko hite tetera maka ya so ke kerapi ke bapa hisan pada ema apiku ya so ke kerapa apete ada berjemana da ene kita tali pusape pini omasya pada Yesus Kristus pada romali lo walangi adei no ubi isi to balik teuy heuta beuy olive geueuh ama ina batali pusape pini omasya pada Yesus Kristus kata pegi balala ba auri dan wiki jara ili hana alua beku ke bapa Isa berbeda fokus kira irara manilau tetera bakira ira faaniha maka olipu ira bafa ibu ada delo alani hura balala bawa orira da beraji mana da sekali tu wanda ke da bade Yesus Kristus ku hadat ya jalala ba jalwal balala ba orita iba keluarga da balala bo halawuta Hibang banwa da balik kumanda. He omuso dete he abu dete. Bimane oleh ke wafa ibua da lo lagi. Balala wa auri. Ofeta ya. Anda berjimana ta. Silemang oleh ke wafa ibua da lo lagi balala wa auri dia. Maka hadaya ni faluania. Dia malina tuho imane. Mitune-tune baniha bolau lo walangi ada. Sarang tak eci duhu jaduno iya. Ngabua Sarah ofita ngabua dua batar romali lo walangi ada. Da'a fi'au fugau dia ita enak eta ande sawat keleh lo walangi. Da anga iki tok bali fane ma banuani hakiriso bajino ifalua lo palangi balala baba oridia he baba abu tete he baba omuso tete he alio pahe pagasa-gasa panilau tete joaya khania lema mala itu balala baba oridia ada abu tebata teta
tak ejiduhu januno loma lelaki. Hei roh hari minggu kita bagi gereja, tasuno loba lagi, tetapi na mangabuli ita banomu da jam sana. Le ohau de tetap bermasalah. Soalan salua. Lala halu dah kena abuta, lala halu dah. Mana terbaik dulu tu, loba lagi ada. Maka tola mana to balisi palimo ita. Bawa bayar dia. Sanuna baniha ulang loba lagi ada balala bapa utia. Heba ma abdu tu heba ma omus tu. Tak jibuhu janno iya. Dua. Mitunu-tunu baniha mulau lawalani ada tua. Da jiduhu kilefarai balala ada kenia. Ira kali kita pepini masih abadi coaya ya ita Yesus Kristus. Bangawa telu irugi berfa. Dan abo to bade tetap bawa fokus balala baba aurinia. Kufu hadiah ya balala baba aurinia fa omusu tutu bapa abu tutu. Bawa ifangalui baba lowalani bongi bama e. Ero sahule bongi bayari banu. Baba lowalani. Apa tua lemer ia basa kita fa aurinia. Badia ya balala bo halawnia. I alui lowalani pada. Itu netuna. Ni falu lowalani balala baba aurinia. Ero sahule bongi itu ne pada enu. Bawa hafa ibu ada terlowalani. Pada bongi ada batu lauham. Hagam. Abaci boni patua lemeria. Ipatuna wa ibu ada terlowalani. Bawa he oya kabula tutu. Sojologi mekini. Sojana daike. Tetapi itu netuna. Bahafa ibu ada terlowalani. Opeta ya tadi. Ini pola. Ipolo masih motor tanah kerja. Ada berjimana terlalu. Data tu netuna. Kupa bisa ya situasi balala baba ulita. Data tu netuna di lau lowalani. Meta jiduhu jile faroi balala anda heloba lagi. Telu. Mituna-tuna baniha walau loba lagi anda telu. Da jiduhu januriai ke telia. Amma ina batalifu sepe puni omasi abade jobaya ya ita Yesus Kristus. Sanuna baniha walau loba lagi ada. Alala bapa orininya tak jiduhu sanuriai ke telia ada. Bangabua 5 ofeta itu iwa ya ami mau inunia Abraham ya ami mau Yakobo ada sino itu tuyu tere temi bahasa geli tete balwa kelowalani balala bapa urita babolau dia launia huku balala bapa urita atula ba'atala ada berjimana ta'ala da taduna kufu habisa iya walau lawalani balala bapa urita oi mana baji sirki luar baina tempat pamulah khilidina sesuai keinginanmu malah sesuai keinginanmu tepat kina tania bahila tepat kina tania berita berheli baba nuna ulang baba lagi ada minta kejiduhu sanuriai ke India ada balala bawa ordia anda ya ita maaf fefo pada romali lowalani ada bagaimana oleh fuge watolo salawa lagi. Babai farai bawa netuna bapa bangan de sawa gele khania. Turiai ke wase kita terlawa lagi ada. Turiai ke turia sumusu tete ada. Enak itu ci samododo. Basa dema basa mati. Bahwa Yesus Kristus anda. Isenda wa omusu tete keluar lagi
Iya tuh mengadai. Sawagala lo lagi. Daro malimu. Fatuna ke mak ena bai ma oli fuge balal baba orima wola wola walanya de da uji buku janu yang ke da uji nu uji le farri balala ande ke pada uji buku sanu le ke yang ke ida no dijara eli luno abu to bade tera wa hafa ha ke de ba fai bade de lo walanya balala Berminul agas kira-kira satu kotuko. Bermil fautu badadera. Le sesuai ko hita dadera. Ai ku dapat kira-kira sila muka ke papata. Ada ma anda. Ifa eka bakira-ira si mana tahu. Ena lebih oleh kuda angka. Sakit tu pak orima. Bapa orang sudah. Bapa aku. Ena lebih oleh kuda. Nilau lo balanya ada balala bapa orima. Hafa ada bapa ibu ada bapa. Bedi ke bapa abel. Bapa maluat karo malima. Ena tu balik pamola ke bapa nu. Pada Yesus Kristus no mangada agak kena maka joko. Ya Tuhan.